and welcome. Please raise Team Algeria if you're here with us in the stadium. Tole prva nastopajoča država, Team Algeria. In tule, zdaj prihaja naslednja nastopajoča država, Andora je to. Welcome to Slovenia, Team Andora. There's Team Andorra for the second edition of this ITF Under 23 World Championships, Ljubljana, Slovenia 2021. Ulovo zdaj tretja nastopajoča država, sehr geehrte Sportler aus Austria. Herzlich willkommen, wo sind die Wettbewerber aus Austria? Sind die hier? Oder eine Mama Tour in Moralte in Austria. Do we have the athletes from Austria? Yes, we have. Austria is here, also Austria is out hier mit uns auf dit Weltmeisterschaft in Ljubljana. Toen als winnaar nastopajoča država in the next competition, Belgium. Toen Belgia, Kindergaia. Welcome, Germany, Belgia, Belgium. Do we have the athletes from Belgium here? Vanuit de zodat ik hem oud is België. Predstavljamo in tule Brazília, bienvenidos Brazil. Do we have the athletes from Brazil here? Yes, we have. Bienvenidos, obrigado, sempre bienvenidos Brazil. Tule са torej Brazilci, ki so v preteklih letih že nastopali na svetovnih prvenstvih, na svetovnih pokalih, tokrat pa mladinske svetovne prvenstvo. Tule prihaja naslednja. We would like to read the athletes representing Canada. Canada je tule, Canada. Good evening and welcome to Slovenia, Team Canada. Tudi Kanačani se predstavljajo seveda s tole pozdravno fotografijo. With this great photo from Canadian team. Thank you for being here. In tule zdaj le Chile. Bienvenidos Chile. Tule prihaja predstavniki iz Južne Amerike. Amerika Sport Chile. Bienvenidos Chile. Vera tudi nekaj tekmovalcev, vidimo tole 4 tekmovalcev, zdaj skupaj na tema mladinske svetovne prvenstvo, veseli novi athletes. I sada lijepi pozdrav takmičarima iz Hrvatske. Dobro večer i dobrodošli. Ja sam nadam da ste ovdje. Ako ste ovdje, evo i takmičari iz Hrvatske, so ukrenjaju reprezenting Croatia. Iz Hrvatske pridajo Team Croatia. Mi gremo naprej za srednjo državo. And we go on with the next competing nation. Takže dalša, to su Česká republika. Vítajte, Česká republika, Slovensko. To jsou všechny dále, takže vypláčte se Česká republika. Bude torej Česká republika, takže velký tým je Česká republika. I tule zajde Francie, ladies and gentlemen, Team France, bonjour et bienvenue. France, bonsoir. Dáme se naši představníky z Francie, Gérard representing France. As a junior, what a wonderful performance, FRA 4 rounds. I tule zdaj naslednja nastopajoča država. Und jetzt werden wir begrüßen die Sportler aus Deutschland. Germany, India, tule na svetovnem instrumentu, Athleten aus Deutschland sind hier. Die junge Athleten aus Deutschland, ja leider nicht. Sada reportaže iz Izraela z nami, naših predstavnikov še iz Nemčije na današnji uradni otvoritvi. In tule je že naslednja nastopajoča država in the next competing nation, ladies and gentlemen, Great Britain. Welcome, Great Britain. We have the athletes from Great Britain here. Velike Britanije zaenkrat še ni tule oziroma ne opolni zasedbi na tem svetovnem prvenstvu. Nekaj pomembnih informacij še vmes imamo. In na to zdajle za Mađarsko. Ladies and gentlemen, Hungary, Mađarska. Ura za Mađarska. Tule so torej predstavniki iz Mađarske. They're the athletes from Hungary. Jakého sport, torej kot vidite za Mađarsko, tudi tradicionalno na svetovnih prvenstvih. In tule prihajajo iz Irske, representing Ireland. Irska. Vajteroga, torej v irščini, so this is in Irish, like the Dublin is called. Right after clearance of the main city, the capital city of Ireland. So once again, welcome Ireland here
to Slovenia. Quella sera allora vogliamo salutare la squadra italiana. Eccoci, sono qua, ragazzi d'Italia. Bravissimi, domani giocano in semifinale in calcio e anche qui saranno qui con noi i nostri ragazzi d'Italia. Buonasera, ovviamente benvenuti a Slovenia, Italia, una squadra straordinaria e andiamo avanti, andiamo da play. And now, ladies and gentlemen, for the first time, Borvic Nacionalnym Prvenstvу, ladies and gentlemen, first participation ever for ICF Jerusalem competition, Jamaica. It's like boxing, you know, they feel really Olympic today. Jamaica, и тук е наследна из Балтийских държав прибавя Latvia. Welcome for Latvia team. FC Vienas for Latvia. Тук е torej predstavniki iz Latvije, zdaj prihajajo še njihovi sosedi. Litva, ladies and gentlemen, Lithuania, Lietuva. We have also the athletes from Lietuva here. Yes, welcome Lietuva. Ačiū, thank you. Hvala lepa. Lietuva, da ste ostali tu lepo zdaj. Mauritius, representing Mauritius at the Junior and Under 23 World Championships. Ljubljana Cup in Slovenia 2021. Welcome Mauritius. Gremo naprej. We go on. The next coming nation is Morocco! Marocco je naslednja. Salam alaikum, Marocco! Marocco sem predstavljen na svetovnem olimpijskem prvenstvu tole. Marocco presenting and now we can say welcome, dankjewel voor Nederland, Nizozemska. Welcome Nederland, voor de Nizozemska veldparlament. Dit is de svetovnem prvenstvu van Nederland hier. We are representing Netherlands for the World Championship and they are coming from really far. New Zealand, Nova Zealandia. Very from New Zealand are you on the treatment. So jumping in the water. New Zealand is jumping in the water. So New Zealand is here today. In fact, guys, Sjeverna Makedonija, dobrodošli. Sjeverna Makedonija. Zagovarjanje na vaša poseta, Sjeverna Makedonija, Makedonci, da so znaki tega. In tole, tam je šestih atletov z Polske. Dobro vete, Polska, Jarek Červoni, Zjed Dobri, dobar dan, tako bi pravijo, dobro vete. Češko so belo-črni Poljaki, belo-červoni, tudi oni z veliko. In tule pa ekipa Romunije, the youngest athletes are coming from Romania. Simon Batori-Donka and Stefan Luka. They will be 15 in December. To se boje dva najmlajša tekmovalca, Stefan Luka in pa Simon Batori-Donka. 26. decembra boste Romunija še 15 let. Romunija, naprej. In tule je, da vidi gospoda, dobro poželovati, Rusija, Rusijska Federacija. Odlože Rusija, Konfederacija, to je torej Rusija, ki se predstavlja na tem svetovnem prvenstvu. Evo ga, sada imamo našu zemlju koja je nizu, znači Srbija. Gdje su takmičari iz Srbije, ready athletes from Serbia. Uvijek se torej ekipa iz Srbije, ki ne dojuti napadnjena u Sobot. I zdaj predstavljamo, dakle, that weekend Higata team prisiže Slovensko, Slovensko, tu je torej, Slovačka. Dobroveče Slovensko. To so torej naši predstavniki iz Slovačke, ki so bili športno zelo osvojili ogromno kolaj. Very big team, takže veliki team Slovensko, da ne apara še nam. In tule zdaj Španija, bienvenidos in Španija. Španija se predstavlja na tem svetovnem prvenstvu. Seveda, tudi Španija ogromna, Španija je taki, gracias Španija. Torej, Španija je z nami, pa zdaj Švica die Wettbewerber aus der Schweiz begrüßen. Wer die Athletes representing Switzerland? Oh, we have the athletes from Switzerland. Good evening and welcome.
in Slovenia. Gremo naprej, tole pa zdaj prihajajo za Turčijo, Brigada Turčije. Tole pozdravljeni predstavniki iz Turčije, reprezentanti Turkey, danes so predstavniki iz Turčije in tule zdaj prihaja še ena država, zredana to svetovno prvenstvo, to pa je Ukrajina. Ladies and gentlemen, Team Ukraine, zdravstvujte, Ukrajina. Dobrodošli na tekmo svetovnem prvenstvu in zdaj samo še dve državi. We have two nations to present before the anthem presenting the nations. United States of America. Who's going to America? Here we have a lot of Americans as always. Edie Lightford, ladies and gentlemen, the only athlete qualified for the Olympic Games Tokyo 2020 and participating team. Torej, Edie Lightford je edina tekmovalka, ki se vrstila na svetovno prvenstvo oziroma na olimpijske igre in tule nastopa in zdaj. Tekmovalci naše lepe, ponosne Slovenije! Torej, še zadnja močna ekipa naše lepe ponosne Slovenije. Once again, ladies and gentlemen, 33 participating nations, and normally we are really glad for you to ini pasti sudah berlangsung championship, but now in the music portion, I don't know where znani je Stefan Kosiernik. We would like to greet once again Stefan Kosiernik for another performance.